tukigurira ngo ennyonnyi twena abana biyashomeze tukakora purani haza purani egigumeho bantu tugurira ntugere ennyonnyi egume mutware nk'uko twenda kugigurira ngo mureke bambe tugurira ntugere ennyonnyi egume muyihe n'akasere muto mu ndeza zireba gake n'abeshengereza nimwemanya mwena muri abatungi nimuvuga amamotoka mwine za diguri mwine abakazi banyu ngo bashomeze mwe nimureke tugurira ntugere ennyonnyi n'abeshengereza mube mutagikuzire niza kugikura mu izina rya na quotation nkanagitungire esente zo n'ubusha ango byakozire bwo kumara yanjye tinkuwe kwata abana b'abasirikare b'abena torotoro kunarondera sente ona nabo kandi bingi ona baba ati makerere nkahi ati yona hetero mutwe ona kugigura aba babena tambira amataka ababena horeza biha ona mwana mwenda mutugure ennyonnyi gineterema kumwakuyireho kishuba ranga yaba rwatsize mwakunzira ngo tumureka tukakunda ntugere ogwine omwicyo shitamyeho embu yo kuza kubihera ashanduke getakiturira n'abeshengereza mureke tukunda ntugere eshandugere ngokwokumureba okwashunshwire ishoke ryo kwakurebeka gye n'omutima nigwo guri nshokujunwa antugere rahanga wawe wakwangire niwakumanya abana bakubeye yakoma hati konka rahanga wawe wakuteire amagara gango okamugumisiriza ebintu bye byona n'ebirungi n'ebibi akwine ngo antugere akwine rahanga mukunda mutumbya konka rahangaro shango wande makugamba hebi ango nkurebereire rahanga mpire mugisha kumbe naho amana guma nantera story nangambira kuyanywine na dadi okubanywine makerere nangambira okubatwire hamwe burunga okuyabe nashomera watatenkura bitehenda aguma nangambira ebyo nambuzabuza ngu ntashasha ntumanya ngo kaninde buryota ati don't worry anyeshongora eshango rahanga kumpeire mwenu izoba kuyagire kukatware yaremba antugere yatugera tunyaburamwe atumuseyo bayende kugambe cyakwenda kugamba kigambe akimugambire mureke kuzagambira shanduke antugere ninkwebaza okuthabure cyo yebare munonga shimugambire bintu byanje byona mbajwekere mfuze za Uganda zona mugambire buri kimwe namwebaza on your behalf namwebaza nti yebare yakimanya yankwata mu ngaro yamanya ngo message naji mugambe yebara ntugere for your guidance hanga ampamani nte wakwebaza abantu hata anko kandi cyango kambanze nyabaza abantu nimbaza kuchankarana. I thank Amref Earth Africa. I know you are here. I don't want to disturb you. I really thank you so much for the support.
You have really supported me. Thank you so much. Thank you so much. I thank Dr. Patrick Kagusi, the country manager, who quickly ordered the aeroplane in the shortest time, and it took my parents safely, and he was extremely happy and comfortable. Thank you so much. Thank you so much. I will never forget you. But because of my pain, I want to resign. I want to resign. I don't want to do any mistake. Let me first settle. I want to resign. I want to thank Mulago team. You are fantastic team. May God bless you. Dr. Muding, I'll never forget you. We even brought you some gifts from Nairobi. Simple gifts, but it's a sign of love. You cared Uncle Elly fully, with much love. I thank Isaac and Dr. Joseph for you. You are a team lead of massaging. Thank you so much. You gave us a good reception in Mulago. You did your best. You did your best. I thank you so much. Mwena bakutina Mulago mureke kugitina. Mulago ni rwaro rurungi munonga nibamanye cyo gukora n'abashaho barungi mureke kutina Mulago ni rwaro rurungi munonga. Tukashikana Nairobi batugira ngo we didn't know that these drugs are in Uganda, are in Mulago. Thank you so much, Dr. Muding. Thank you so much. Ninyenda kwebaza Uncle D, omwami wanje. Ninyenda kwebaza Shivoni. Ninyenda kwebaza Roni. Ninyenda kwebaza Terry. Ninyenda kwebaza Muhinda. Abami beitu mwebale munonga munonga. Mwebale munonga. Tukuza kugamba in details mukozere konka mwebale okworeka Uncle Elly rukundo. Mwebale munonga. Mwen kamba garikira Uncle Elly. Uncle Elly abali muzaire wetu akatushomesa nyo n'umurongo wanje ogu kwiha primary 4 mpaka tuhingire nkashamba nawe gahunda all sense nakimukorera nashemerwa yankwata mukono yangabo wakenesi mwesiki ekyo ninkisimira Ruhanga. Yanshomesa nansingi naheza naza degree naheza nkoreire mu myanya mirungi kandi atagindondeire konka bwa rukundo kandi nakumotivatinga sitinguza kurondera murimo oyefe kandi oyefaho kandi through his guidance otunga ekyokwenda waba ataine corruption yona abakumugamba nibamugamba mbasasire nabo tubakubimanyeri ni politics ati politics nizo kintu cyoki nyomba sasira ba media mbasasire bambe bagamba tubakubimanya mbasasire kandi mukarokoka ki mbasasire nyomba sasire. Ekindi Uncle Elly akatwegesa tolerance. Abari omuntu ori kugumisiriza buri kimwe okija kumureportinga aho atereka ekyo kyonka ekyo ninza kukimisinga reka kandi okireka ore watebekana wakora eki abantu eki bashemereye gukora
mbwena anko eri ruhanga iwiguro karyekora kandi ruhanga mbeire mugishashi ruhanga nangunda mbwena ntijere tinkumanya kunkubasa kwebasa ruhanga wo mwiguro kwiyanahurira akuhebye umutima gwawe bikukwenda